Tapi norok moreli kai phunuk tong lu kurang no. Abu lu kurang segi puma kai segi ni sini logi ini SDM merah dong SD besar dong ang teor sampahan usi dari senior ini dong di sim dong semua tang bagus sebelum corona kai sini tahu election norok saya mana loksabi election nai ensuing election jate peacefully kai sengba jate ko khai ne bagai barno jate seng ham khai jate election so baike ko khaiman aman bagai seng dini orili o marsili seng khai governor properly jate bororok jate situ jare pur sinoro tongo tabu sinoro already presence tongo barno jate kham khai ta kirui jate bud rimantu ani ne seng omen bagai kaisa plengma seng omen hoite seng barno seng message sarupa Sir, koidan simin koidan jara khajagi tong pozan simin khajaka. Ini orang behla bari market orang hospital ni hoite gan hoite seng ko khajia stati khajia tabu jong behla bari market plus sinoro adjoni area useng tek mas tabu seng stati khayo up to minimum 4 jora অথবা 500 জরা সঙ্গ জারি দং নাই koidan simin sir. tabu ini ni seng jora i tabu ko tabu ko di pori ko duita ni seng start khajia ko 5 6 jora seng abo ini sih abo jari dong nai kan per continue jori dong nai borok jate ko tabu ke bo kiriawi seng bur jate rimantu amun pore borok kiriawi jate movement khaibun feel lebabe amun guni seng abo borun ora message rokodu ham ko jate peaceful hoy konda khaine boy gono o election no अच्छा ठीक है क्यों रैली कर रहा है सर? ये जो हम लोग कल एमसीसी डिक्लेयर हुआ है इसके बाद हम लोग हर जगह फ्लैग मार्चेस शुरू किए हैं और बेहलाबारी में आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारे साथ एसडीएम मैम है, सीनियर डिप्टी मजिस्ट्रेट है और ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कर रहे हैं हम लोग ताकि सिटीज़न को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करे, वो निर्भय होकर अपना वोट प्रदान कर पाए।